1949 году после основания Нового Китая северо-восток страны, крупная промышленная база, стал регионом больших возможностей для молодежи. Но время шло, и северо-восточный Китай долгое время ждал новой возможности отличиться. Сейчас регион возрождается. 这里是冰的世界，这里是雪的海洋，这里是梦想大舞台，主持人左右哥。冬天为什么要封闭？你跳完之后一身汗，小凉风一吹，这就是哈尔滨的浪漫。不冷吗？还行，其实冷也尽量不让人看出来。啊，来，亲爱的伙伴，大喊声！ Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине вызвали в Китае массовую любовь ко снегу и льду. Старый промышленный город Харбин стал самым популярным туристическим направлением. Харбин以后，我们东三省的所有城市都跟着高兴，它是发自内心的，因为我们都不被看见。 金龟子还跟不上溜。当这一刻来临的时候，我们会竭尽所能的来展现哈尔滨这座城市。 Успех, который пришел благодаря льду и снегу, является отражением былой славы. Северо-восток выходит из тени и открывает перед собой новые яркие возможности. 我应该算是蹭到了这个城市的流量。现在像我一样的老百姓而言，意味着 机会更多，冰天雪地也是金山银山嘛。本身我们那个东北的雪资源非常丰富，我们手里有牌，看怎么打。冷冰冰的冰雪，可能在没驯服之前，这是一种灾难。战严寒斗冰雪，将这种劣势变为一种优势。我们拥有一个专门做冰球的一个冰场，培养出很多孩子，然后这个也算是圆梦了。 我想让更多的人看到不一样的冰雪文化，国产才是顶流，干就完了。视频是不是看够了？来现场 ，Let's go！ 我就是这冰天雪地当中的一片雪花，恰巧我落在了剧场上。 其名要术中有顺天时、量地利，则用力少而成功多的技术。这些观念都强调要把天地人统一起来，把自然生态同人类文明联系起来，按照大自然规律活动。